Maya bahan pada talam lok seri ngasi sabat kini belasida ngasi jo amukan hauran na pudra lak seri ana apa bawa pau ngasi apa bawa pau si approaching ni mamangda ahan pada isor am ta paratna ta ngasi sargamale prithvi ta kam ko kuting ko shebiri bai pa shor na pa thaka chabani pana kan si thaujal le sa kun si haukiba chayol legi pungkhom si phaw ta un kudong thiba kare si thok to na kana go ma bagi mathakta kudong thiba thok to na ko kuting ma amat to ina ya ko Taujal pila betul thambi bagi dama hari hari tentara sebani Prabhu pun sida koi kudi mak na pau sing tak dor bagi yang dor ba koi kudi mak imata ka thawai shang lo na bidan hau dor pau sing biu na koi thawra sida thodo hendo na kudi mak imata ka khang bol na kana ko ki pina biu hai na Jisu ki mindiri jabani amen ngasi ga pau na pudon lakseri madudi earthly sanctuary amadi heavenly sanctuary hai ba Earthly sanctuary amasung heavenly sanctuary haiba sigi matang ding asi nang dori basi tasengna earthly sanctuary haiba si karino anjaga heavenly sanctuary haiba si karino haiba sigi maram dai koi khangmin da ba ya da ba lere maram di earthly sanctuary haiba di ha ba sanctuary haiba si karino haiba sa na ko khangmin asi sanctuary haiba di aseng go mafam ishwar lai go mafam haiba ne aseng go mafam amasung aseng bagi thoram taunana bagi damak lai mafam adubu aseng mafam haibane hai mafam asibu ahana prithvi da sadaramba aduga housing sarga da sadadra lai ba haiba ani si khena bane prithvi ki matam da slay sanari si kai noida ahan bada koi old testament ki matam da Moses ki matam hai tare mana lusing duna mana mayam sing ki pulak Egypt ki putho matung da makoina lamhang le ngi matam legi ishorna makoida mi sing asigi marakta tawda thawk throm sing ado makoi takpiram balay adu masing adu ki damakta hojik Moses na iraga ishorna mamon highway matung ni iraga khangan basing adu bune ba makoi ki marakta hojik le ba matam du ki earthly sanctuary da prithvi da chanaramba daing malam si chanaramba sanctuary ki thom si kaino da masle koi khange madudi Hebrew chapter 9 gi verse 1 to 8 ta koina pa matam da koi kham ngame madudi matam da chanaramba hai si kaino da mo ihar han da koi sumang thelong hai courtyard hai bam pham le courtyard hai si ma pham da mu yum ma mu yum gi sakta ma le yum je thong ma pa la tum da chang thong ma khatani pa doi ba ahan bagi ka ma ani shuba ka ma hai ahan bagi ka si kaino da aseng ma pham hai adugo mathang manu ithang thang ka sina hena sengom pham hai adu ding sai ki sumang thilong le hosina courtyard hai se le hosina kai no da bas de moina daily of burn offering hai daily burn offering is kai no da numit khuding ki makoi na la na pung ma lei kat na pung ma lei hai bas da mai tha da na makoi to ji ki pap si ki damakta sa ama natraga na khunu ama natragana kariguma yam khara haibadi mi singa duga standard ki matungina maduda moi katpagi sana bi wala me hai bi sekone kai da phangbu ngambage haida Exodus chapter 40 verse 29 30 da kone court ya sekone khange masida musu kone nauji court ya sile risi ke burn offering daily sacrifices hai rivers da leibas da ahan da mai tha ma pham le de ne court ya sile sumang de long da mai tha na ma pham le le mai thana ba koi la na pung ma phan pung ma hai dai ne ba sha ga ma kha tong pham ma kha wang khat na achou le rang ma ala sa ga le hai ma pham si de moina tawrisi kana gumba nupa si priest oba tar ga di purohit oba tar ga di achou ni ba ishwar gi hek thawak tor ni ma ishwar su mi gi mar ka thawak tor ba mai le pi misha sina kai pap to tar ga di mahangna kai da go da ba Masi Leviticus chapter 4 verse 1 degi na 12 poki manung dai khona khang mame mana sallaba lamcha ama mana maduda masana hadaga madugi I edo manung da pushallaba matung da kogi aseng ma phaba sida holy place asida sangaga ising I khikador habne aduga lona mahaki thormasi loera matung kana go micham chamba micham mama Macam mana tahu betul ke di mahang kai dah betul betul dah hameng amom ama pura agak kat dah beri macam hat cek dah ni iya tu na saya ki priest tu na purohit tu na pura gambar nungga koi holy place tu dah beri saya beri ni aduh kalau ni mahang amusu manungga lagi ba mapa mamu ai hajar ke lori na amusu masih dah mukana gumba lenga kunupa amuna pap si tahu betul badi kai dah ba mahang na Bapak tahu betul tak? Sina pergi hameng labo kita ni, hameng labo lamsa amo kita ni. Hari si Leviticus chapter 2 ki 7 ki verse 22 26 terpanggil.
असी करीगुमा सही रूलर सिना सही लेंगा पासिल तौर पासी मसाना खंजे दबिदा आई मसी अफफत कसु खंजे दबिदा माना तौर तारगनि मधु कसु तौरसु यारे खंगना तौर तारगनि माना होई हामेंग लाव अमा मान कटकद मसाना हाचे हदबने ईदुना पुरोहितना मनुंदा कटकदुनि चाइ युमसिदा होई अशेंग मफम सिसांगा हाइबसि लेरे अदु मसगी लाइरबसिंग अदुना कइदो हैबा ख्वाइदगी लाइरब मी ओबे तारगदि हामेंग अमोम अदुसु लैब ngамदबा ओबे तारबदि महान कइदोगदबा लम खुनु नत्रगना युंगी खुनु जुरा पुरकदमने अनि पुरक कटकद मा हाचरगा मदु ईदु मनुंग दम पुरोहित तौदोरिने अदु अमु करिगुम हेना सुमो लाइरब खुनु अनि सिसु हेक लैब ngамजद्रब लम खुनु नत्रगा युंगी खुनु जुलै बसिंग ngамजद्रब मान अदु ओबे तारगदि माना कइदोगदेगेदा अखोगी मई मतमदुदा मोई कटनबा अखोगी करि हाबि याम लೈ मोई हाइसी इफा हाइबनि इफासी खो याम दे सरुक तरा थोपगी अमजी थाव यावदबिदा बसिदा होगे मरम नंबर नुक्सीब इंसेंस कासी कंता यावदबिदा इचम चमना मदो माना मई थारगा कटकदुइनि असिनि को याम लाइरब हेमन बतारबदा दु होइदैनि अदुगा मसी मफम सि लोरे अदुगा मक्सु सैगी हैंड वॉश तौ माइदरा कोई खुशी हामभम माइदा लिवर हाइदना कोई के हाइजारे खुदे मोय नत्रगना चफु ओइ के तो मफम ले हन हेक चंगम युम सि के हेक मफम सि के थोंग हेक मफम सि मकद खुद हाम दैने को याक्सी के सन को थोंग मा योरम दाइदा खुद हाम मतुंगदा मा लोरे मागी थोरम लोरे पुरोहित सिसु मागी थबक दु तोर मतुंगदा पुरोहितना मसामा की नत्रगना मी सिंगी लेंगाप सिंगी लाइरबगी नत्रग मसागी हाइबसिंगे लोरे तोर मतुंगदा लोइना माना थौथ्रो kan khut ham de khum du moge hand wash to no pham sibu kari liver hai na khan aduga manung da kari part de ge have she ko jim nursi manung gi part de go si kai no da holy place na sai hai do asi mo pham se mo sanga to si kari no na sigi ma pham se le no si akoi ngasi pai ji Hebrew chapter 92 da gi hawra ko gi one day in April, no going down on Anthony, Mashida Mushoko, Sapsam from Sipamusa Kaida, Exodus chapter 40, verse 22 to 27. I will Mr. Pangi, Ashen, Mapamasi Kaida, Masta table of showbread, table of showbread, Habasina, Yellow Tabasaita, Israel, Salai, Tarani Twiggy, Wiggy, Tarani Twig, Salai, Amam Puraga, Numit Kudi Shin Gadavaneva. अदुगा ओरम तंबु साइतना 7 कैंडल स्टिक हाइबने माइजे तरे थों थान कैंडल तरे थों थाल लैदे नुटी की थातो सिंदोरि अदुगा ऑल्टर ऑफ इंसेंस है सिना मायाय मकर खर संगलगा हेना सेंग फमदो अदुगी थों अदु योरम दाइदा मसिदेदा मरत फिजंग म खलिबनि कार्टन म लैबनि हाइबसिदेदा ऑल्टर ऑफ इंसेंस नुटी की पुरोहितना मदुदा मई थाई मदुदा अबगी दुप तिकली बन नुसिब कली अदुना प्रेयर तोबगी प्रार्थना तोबगी ईश्वरदा मदुना मनम मदो मदुना प्रार्थना तोबगी खुदम सिम्बोल न ओरा मेब हाइ बसिम ओरे अदुगा मसिदनी गसागी लाग मोने इसिंग आकनो ई खि इब खोलि बतोरि सिंग मफम सिने अदुगा हेन सेंग मफम हाय हेन सेंग मफम सिने कैनोदा मोस्ट होली प्लेस हाय मोस्ट होली प्लेस सि कैनोदा मसि एक्सोडस 40 के वर्स 20 लेके 21 अनि सिदे खोदा खंगा मेब मसिदा यावरिसि केनो देव अटोमे नुमित खता तोगदबसिना नहादगी नुमित खुदिंगी तौरबा नुंतीगी तौरबा नुमित अदुगी मोंग नते सिम फमसिना हेना सेंग फमसे कमाइ तोबसिना नसगी पुरोहित सिंगा मी सिंग अदुगी पाप तोबदा लायरबु नुपा ओबे याय नत्रगना लेंगा बु नुपा ओबे याय नत्रग पुरोहित सिंग मरते का मोबे याय अदो पुरोहित अमन अदुम तोगदबने अदुगा हाइबा निमिसि मोगी मरते थौगल तोब अदुबु हाइजरिबा करिगुम्बा मोस्ट होली प्लेस की नुमित अस्ते तोगदब न तमसिना करिनोदा असेंग हेना सेंग फमस तोगदब मनु थंग थंग का फिजंग खलिबसिदा अमुक्तंग सही मनु द संगदोइने हाइरिसि कराना तोगदगेदा पुरोहित लेना तोगदइनेबा होगी हाई प्रिस्ट हाई मानो तोगदसिना काइना एक्सोडस चैप्टर 40 की वर्स 20-21 दसु जिसु यावदो लेबनि मसिदा इकोना कमाइना खंगे हाइबदा महाक्सिना देव डोमिनिटा मियाम जे इजराइल की जातपुरमक छलाई तरानि तुगी मीपुंग पुदिमक युम असिगी अकोइबदा मोइ लगे युम मति मो लमहांग ओइ बइना मइ मति 10 खलगा मोइ लमहांग तिना मोइ युम मचामता सार ले जरपनि हाइ फम सिदा मोइ मरक्सिदा तबर नकल हाइदना ईश्वर ले फमफम ओइना फमाल लेरिबा मोइना सैंपल मोइ खुदम म पोट अम पुरगा ले ईश्वरना मदु लादु हाइबा वाइला थंगसिंग अदु लादकेदमनि अदु थमगदमनि हाइबा अदु मफम जो हाइजरके हाइरिबसिगी मसिंगिदा मनुंग इथंग थंगजे करि लैगेदा मोस्ट होली प्लेस असिदा मयाम सिंग असे सही मेगिवन देव अतोरबे नमिता मसि तरे छुब थागी तरानी छुब नमिता तोगदबनि मसिगी निमिसिदा मखोइना
मियाम जिना लोइनमक मोगी पाप हाइदोक जनब तौखिबसिंगसे मसिनिमसिदा हाई प्रेशर से संग तौदोइने हाई प्रेशर से पुनमकी मुहुत साइ कमाइ ते मसिनिमसि तौदोइसे हामें अनि नेबा हामें अनि लमचा अनि हामें अनि सि मोना लॉटरी तौर मतुंगदा अमने ईश्वर की तारे ईश्वर की ताब सुरुक थमोरे अरुग शैतान की ताब नमसु लेबा शैतान की ताब से याम लापम फम लमहाम दा मुगन हलपंग अमरो दम फमम दा बोई मी मरक्तगी अमा मोना एरेंज तौई थराम तो दु थादु उर्दैनेबा असिना मखोगी पाप पुनमक्सि मदन मोर छिलगा दा थारे हारिनेबा अमोना गत हाइबडी शैतान से चक्रबने हाइबने शैतान लारोदबने हाइबने मोय वाखल लेरनिसे अदुगा अमु सोमदर कैदोयबा लेहौर लेबोर ईश्वर की ओइबा सिगे हामें ngasi मन कैनोदा सिना साइ पुरोहिलेन असिना मदुबु मांगता ओय हक्का थांग थारा मतुंग हाल देदुगी मागी साजिन कमाइ दो ngसाइ मथक लेसिन सा कमाइ हातनि मै था नाजे दै डिटेल पार मतुंग खाने सिलेबेटिक चैप्टर 4 दगिना 5 अनि जे पार मतुंग भाप तारने असिदा लेरबि बसिदा सिगे पुरोहित सिन मयापुर मकी मो सिलेबे तोरने थावसे अदुगी मतुंग देगिरि कैदोरे मनु इतंग तंग सोप्ले रेसे गोल्डन सेंसर हाइबने सना दो मतुंग लंगलानि हे न सेंग फम लेबिसे मन थमदा out of the covenant हाइबने out of the covenant ने सही मोइना लेरिबा अदसु लाना पुंग मले फंबाल मले फान खोंग मले लाना पुंग नि फान खोंग मले हाइसि मथक तसु सही मोइना covenant ने मोगी यानरि बि आथंग सिंगसे मोगी मरके वायन बसिंगसे मोगी यानबा वारेब नबा तो थमग ले अदुई मथक सनाना कुपग थमे अदु अदुगी मफम असिदा सनागी सनाना तौन इदंगुना फजम फमने अरे मथंग नमुसु गोल्डन पॉट दैट मना हाइबदी मोइना नुमित खुदिंगी चाबा फंगबा चिंजा अमले हाइबा मना हाइबा चिंजा असि मदु कोगी सना दौन लंगलबा चफु अमगी मनुंगदा हापगा थमे हाइ अदुगी अमुसु तोंगान बाबा नमुना kan दमुसु आरोन गी चै आरोन पाइबा चै अदो मयोन चोंगी हाइ दुसु थमले हाइ अदुगा मुसु मदुगी मथक नो चेरुबिम कोबा सरगदुत मखल अमना मु असाइगी सिगी मार्सी सीट असिदा साइगी लैरिबा फान खोंग असिगी मथकता मखो मामोइगी मसाजन कुपगा अनीना साइड अनि सिदा ngaga लैबिगी सकम सु उइ हाइ हाइरिबा फमसता मोस्ट होली प्लेस संगदोरिसु सही ने संगदोइने हाइरिबा नुमित असि तौबगी थौरम असिबु डे ऑफ अटोनमेंट नुमित ने हाइरिबगी थौरम असे हौजिति कराइ दोरेबा डे ऑफ अटोनमेंट तौबा अमसुंग मसागी डेली सैक्रिफिशियल तौबा नुमित खुदिंगी तौरपा पुनोसिंग असे कनागो पाप तौबसिंग पाप तौबन मरम तौरिने हाइबसिंग जिसु ख्रिस्ट लाखदबगी ममांग दो ओरबसिंग नेबा हौजिति ख्रिस्ट लाखरे ख्रिस्ट सिख्रम तुंदगी खुदिंगसिंग असे अमत तौबसु याय चनद्रे हाइबने हाइबसि हौजि ख्रिस्ट न कमाइ तौर हौजिति हाई प्रीस्ट ओइना हौजिति हाइबसि डे ऑफ अटोनमेंट निमित्ता मयांगी महूत चिंदना पुरोहित लेन अदुना मपान द फमलिबसिंग महूत चिंदना हाइजब अदुगी निमित अदुबुने डे ऑफ अटोनमेंट हाइसे अदुगी सक्तम दा हौजिति ख्रिस्ट न सरगदा फम असिंग फम संगना माना हाई प्रीस्ट अमगुमना कोगी नमक थबक तौदुर लेरे हाइबने मसिने कोई हिब्रू चैप्टर 7 की वर्स 25 ते कोई खांगे हिब्रू चैप्टर 25 की ऐसे माना फमे अदुगा ईश्वर के अदुगा हारिबा विचार सि तौदना वायन बसि तौदु लेरेबा अदुगा हौजिति कैदोबा लो सिंग अतु मसाइगी लाना पुंगदुगी मथकता इरगा थंबसिंग अदुगी मथक सनागी चफु मानबा अदुगी मनुंग लैबा अदुगी दा लैबा हाइना मसाइगी लैबा म्याम सिंग हौजि कमाइ तौगे लो सिंग ते कोइ चनगा दा लो सिंग से काय लेगे बु अखोइ इशागी माइंड वाखल दा पुंगलिंग दा अखोइ इशन बिदना थम्मगा ने अदुना कायना हिब्रू चैप्टर 9 की 8 की वर्स 8 अमसुंग 10 की वर्स 16 द इदु लेरे हौजिति इदना मोजेस लोगी मतम अदुमना याम चनदना नंग अदु तौरद अदु तौगदमनी नंग अदु तौरद तौगदमनी अदु तौगदमनी अदु तौरोइदमनी हाइबल सिंग मयाम रूल्स एंड रेगुलेशन सन कानून मयाम सिंग दो चनबगी महुत हौजिति ईश्वर नाइ कोइ माइंड कोइ पुनिंग द हक्साम थबोइ पुनमक त वखल द फाउल इदु लेरे हाइबदि ईश्वर नाइ कोइ मक्से थाजबा माबु लोक्सिन बोय बतारबदि माना कोइ खगलगनी खगबसिंग अदुना हाइबि लगनी मादु कोइ कैदोंग द पादुना लैबगी मतमत्रे डाइरेक्ट कोइ थमोइदा हक्साम माइंड यावदु लेरगनी हाइबने असिनि हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 10 अमसुंग चैप्टर 10 वर्स 16 दि इदु लेरबिसे लोइन अमकोसु हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 12 अमसुंग हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 17 दा मुसु हाइ कैदोबा कनागुमना मखोइना करी धर्म चेंब नत्रबदी मखोइगी दमक्ता कैदो हैबा थाजबसिंग अदुगी दमक्ता कैदो हैबा करोंग मखोइदा करी पाप तो कछु निंगसिंग बिरो हैबने करीगी अफबदो साइ निंगसिंग ग लेरेबा मसाइगी ईश्वरना मखोइगी दमक्ता अफबदो शिबी खरब मान तौबी खरब मरमना अलुना हिब्रू चैप्टर 9 के वर्स 22 अमसुंग 10 के वर्स 18 दा हैबा
amuk kayoba mahana pap ase taudrabadi man hai where now where remission of this is there is no more offering for sin pap idamak ta amuk hana pa hogi katna bagi damak tawgi thormado hojik chana dre hai adu amuk hana tawroi hojik loi kre habene Hebrews chapter 10 verse 26 ta mo hai kana gumbana mahana pap ase khangna khuding mak sing se khangna tawba tar de achum sing ado khangna ai si tawdi phai si tawdi phate achum sing loi na khangna pap se tawba tar ga di mahak adu gi damak amuk hana sorna ma gi damak sacrifice tawba du da kathok pi bu ma gi damak yaw de ma pu ngak pi ro ya aduna ai koi khuding mo na si tawba da di Kristana hai koi gi damak ta Hebrews chapter 8 ki verse 1 amsung 7 ki verse 25 ti yawiba ai koi gi damak ta hai du lei koi ma ne shorgi ye thang bada pham du lei koi gi damak ta ngasi su ngang du hai je du lei hai ba se kar mai na khang ge hai da Daniel chapter 8 verse 14 da after the 2300 days haibase sigi matungda sanctuary will be cleansed haibane masida haibasi asinya ton pe yam sangmar mar sanctuary si ta ko sanctuary ka matam da hauri haibasi ta ko maram hayat to ya da haijebani masi akoi na masi 457 BC da architecture Cyrus Cyrus as Medo-Persia in Thorial na Israel masa singbu Egypt khoi kari Babylon ki hankibu yana bagi magi decrease aya bi matam si 457 BC de bi bene hari ben mitu de ki hauraga Yesu Christ bokwa pokpogi matam asibokwa sibagi matam asipuna moksi khaidok matam da sibogi matam da khoi 70 weeks haibam thengai Daniel chapter 9 ki verse 24 de gina khoi 27 bokwa thengai hai version calculation amsung like Revelation chapter 13 ki verse 5 ti iramiba 42 man chariba aduga Daniel chapter 7 ki verse 25 ti iramiba times have a time hari version sigi pull up ekona yeng matam da pull up oina 1884 da phange masigi masida Millerite movement na prithvi da Jesu la lagani haidana 1884 ki October 22 da tawgiba adugi thajaba aduda matam adu da lakidabagi moi ningba kaiba lagiba aduna nongalaga 1884 ki October ki tang kulhum doida Hiram Ichanna makoina cornflake amagi akogi chujaki farm amada sepa matam da maki vision da ukhiba matam da ki hauraga lemhoba sing aduna ngasi advantage haidana thajaba sing lehoriba akogi pioneer sing asine ba asina makoi aikor thajaba ngami numetu da ki most holy place Jesus Christ je most holy place ki sangki haibagi vision amure maduna maki vision da kona thajaba da bahin tongan thamkhraga ngasi aikor hauji yema taraga di Jesus Christ na hauji si most holy place leire haibasi Hebrews chapter 8 verse 1 amasung Hebrews chapter 7 verse 25 ki matungina khangwa ngamreba haibadi Jesu Christ na ko Hebrews chapter 8 9 10 ase pa matamda Christian kai dogna ko gidamo lai haibse ko khangwa ngame khudemo singa sinanga se kona masini sanctuary haibse ko gidamo kana gumna hojima pap to tarabadi Jesu Christ ki mingda प्रार्थना तोबियु ko khudemo प्रार्थना तो matungda mahana ipa gi mafamda ipa ishor gi mafamda ko address to matungda sargada lei ipa ishor and address to matungda mathang lorba ina pap to khudemo singa piu har matungda Jesu ki mingda ni jabani haiba wai se thamlaga ai khudemo na Christian ai ko gi damta mediator oina intercede to na matam puramuk lei bani ma ki thorma se sanctuary ki thorma se loba tarabadi hauji se investigative judgment ni pung khudemo ki ahing ba ko khudemo ki karigum ba ko na siba tarabadi siba no medu da ko gi investigative ko gi wayan bagi no medu bani ahing ba ko gi wayan ba josi jata dulai bani maramuduna Christian ko gi damak lepling ngai matam sida ko gi dam hajering matam sida ko khudemo asheng ba ishor thajaba mishaksing Hebrews chapter 8 verse 10 amasung 10 ki 16 da akogi wakhal da puning da isel dura thamlaba asheng ba law sing aduni haibase ko ji khangasi Moses ki law ki matam irgale na chana biduna te haujiki asheng ba ishor na ko da pibi raba law ni haibase ko matam puna mak ning sing rula haibase ni ishor na ko khudimo ki mathakta mapana da bor pinagi boy shanu amen